Rabbu makaka ngong gabara muhagu angora be abam fere du fenti gungu akamoti namango hongo sodamba baragu soda namara pino ligatim fi gungu firasha kumakhruhu kunisa jaladigu araborus ango hongo namuti wadagu tana finga barenu tina manyate dugu namanyate duge ngwe achideme hagu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أدوف بغنا سينا سينا شير قدا ولا خيرا أرى سينا سابتكا جاوبة تقجلال إن شاء الله تعالى برسا قد جار رحمة جردين قبا نربي الله في سيد الله ولا خيراتي حي لا يموت وهو زلال ميترو وان الندي كبان فرد فنجارو نبني جارو في الليل هكذا فدتارو وان فدتبارو يا داور سري أرجانا متي وكن ربي غاري وفدا سنسري الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليان كيا كقاليب غغاري خنتور خنان يرو هنداون هردفتن هندم خيسنو بكجرتنتي نغني ربي سمبرنا فاجراتو تخربي خيسا اولانا بولا فيام بوبانا غلان سنينجا ان شاء الله تعالى خرا سغنتا تينيا تقوبي فنيو چينو سينا سابتي چتوكو قبدي سنيدي تنجرا سابتي چخون نما جايباتي nama waggaa 60 guutuu umrii isaa muka gabbaruudha fixeedhaan akkasumatti gama boodaatti immoo sababa gara toohidaa dhufuutiin sadarkaa ajaa'ibaa argachuudhaaf taa'u gayyaaneetuma wajjin laallaa hanga dhumaan na wajjin turaa sheer godhaatii wal afeeraa seenaan saabotaa gaayoomiyyuu taanaan nuuf daawwitiidha keessattiif laallu obboleeyyan kiyya seenaan saabota nabii keenyaa sallallahu alaihi wasallam nuuf daawwitiidha keessattiif laallanna isaan eessa turan nuti warra eessa jirra boruu isaaf deemna waan juu if laaluutu nu barbaachisa saabtichi irra an qabadde isinii dhiyaadheen kan seenaa isaa wajjin laaluudhaaf deemnu amrii ibnul jamuu hijaam obboleeyyan kiyya amrii ibnul jamuu kun hijiraa rasuula keenyaa sallallahu alaihi wasallam bara sadaffaatti isaan du'an bara sadaffaa kan du'an akkasumatti isaa warra madiinaa irraahi ansaara irraa yaamama amrii ibnul jamuu namni jaamu kun jechuudha damiina gosaati gosa banii salamaa jaamtuu isaatu hoogganaa damiina gosa tanaati jechuudha osoo islaaminaan hin dhufin dura osoo rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam gara madiinaa hin godaanin dura nama amantii qeebaleedha walaakin dilas hin turre rasuulli faan godaananii bara sadaffaatti isaan illeen shahiidanii addunyaa irraa galuudhaaf nama taa'uudha amrii kun nama akkam akka turee fi maal gabbaruu ka turee fi booda irratti eenyu ka isa qaceelchuudhaaf ijibbaata godhee sababaa qaceelloo isaaf ta'ee fi kana hundaaf wajji laallaa waa'ee isaatii fi waa'ee ilmaan isaallee eega wajjin laalle booda akkasumatti hamilee inni diin kanaaf qabuu fi akkaataa rabbiin itti isa milkeessu taa'uu hoggaa waliin laalle waa hedduu takka irraa baranna insha allahu ta'ala akkumaan isiniin jetti osoo nabiin rabbii sallallahu alaihi wasallam gara madiinaadhaa hin dhufin dura ilmaan isaa irraa namni sadii amananii turan ilmaan isaa nama sadiitu amanee ture amri jechuun nama guyyaa lola uhud achirratti hiree shahidummaa rabbiin badhaasee lola uhud irratti du'eedha akkasuma wajjin amri nama miila tokko miilli isaa tokko irra gabaabaati nama okkoluudha ulee dadhaabbachaa deema ulee dadhaabbachuu isaatii wajjin jihaada dhaqeechi shahide tana itti gaddeemna insha allahu ta'ala jihaada dhaquu isaatiin duratti amrii kun nama akkamitti amantii tana qabate akkamitti amantii islaamaa qeebalee waanjuu waliin laalla obboleeyyan kiyya amrii ibnul jamuu sahabaa nabii keenyaa guddaadha kaana lahu sanamun ismuhu manaaf taabota gabbara amrii kun akkuma beekamutti muka soqee gabbara manaaf ja'an maqaa taabota isaa ka gabbaru san maqaa manaaf ja'an yataqarrabu ilayhi wayasjudu bayna yadayhi yeroo hundaa waan kanatti dhiyaatee fuuldura isaa sujuuda yaa subhaanallah waan kana tottolchee qopheessee fuuldura waan kanaatti nama sujuuduu tureedha keessaahuu yeroo wanni isa rakkisuu fi wanni isa rifachiisuu wanni takka takka tan nama gaddisiiftuu rakkoon isa qabdee hoggaa yaadaa fi gaddii isa jabaatee bakki inni itti dheeysu waan kana jala dheeysa yaa obboleeyso wallahi jiruun jaahiliyyaadha jiruu akka malee fokkattuutii fi jiruu bakka hin taane hunda nama dhaabduudha amrii ibnul jamuu kun duboo
yoo balaan isa qabatte waan kana jala dheeysuu ture وكان شديد الإسراف في تقديسه وان كان قل ليسوا له ما لقى قدار انقلاس أما الرادقة أما وفت هريرة خندابة خنتي وسن أما تي شتو قصة تمتور قواران قبايا ديمت فدا نمو وان كان أكان خنوسو تريدا دوبو أمري خن حالا خنان يرور إرتو تري وان كان أكان جالتا أكثر مما يحب أولاده هنگ جارتي في المنسى جالتو جالا hanga nama hunda jaalatu caalaa taabota sujuuduuf kagabbaruu kana akkaan jaalata nama kana waan kana akkaan jaalachuu ture akkasumatti duboo amrii kun wakaana haazaa daabahu munzu arafa addunyaa eega gara addunyaa gabbu'eef as jidduu wanni inni beekuu fi wanni inni rabbi beekuus mukuma kana jechuudha bilayyan kiyya wallaallee akka naman goone hin qabu hedduu badaadha hedduu hamaadha dhalatee gara addunyaa gad dhufuu isaarraa kaasee hanga waggaa 60 ga'utti namni inni rabbi beekuu fi namni inni ibaadaa godhuuf kanni sujuuduuf kanni waa kannatuuf kanni balaa jala dheeysu kan sawaaba irra barbaadu muka kana jechuun bilayyan kiyya hattaa jaawaza umruhu 60 sana hanga umriin isaa waggaa 60 tartutti haala kanaan ture ganamaan ka'ee waan kanaaf sujuuda hirriibaaf yoo deemu waan kanaaf sujuudee haajaatti himatee biraa deemee rafa ganama gizee hirriibaa ka'ee kara waan kanaaf fiiga duba waan kana akkana kunuunsaadha hanga jaartiif ilmaansaa hanga addunyaa guutuu jaalatu caalaa jaalachaadha yeroo dheertuu waggaa 60 guutuu waan kana irra fixe وكان هذا دعوه أكنا فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة نبي محمد قافا مكة خيست إرقمن نجي رحمن ربي رتي هاجراتو صلوا على نبيكم نبيين كي يكون إساني دكان الراجر إيفان وباسه مخا قبروا الراخر ربي قبروا تيساني نباسه قالت قدات كون الراقبنا نافيسين تكا مخا قبره takka haadha waaqaa jennee muka gajjannee hin beeynu takka isa malee sheekaa amannee hin beeynu takka rabbi malee ilma namaa sodaannee abdannee waynuu godha ennee sodaannee waynuuf godha ennee abdannee hin beeynu sababa eenyuutiin kun sababa rasuula keenyaatiin sallallahu alaihi wasallam isaaniitu waan sanirraa nu seeree akka nuti isa malee waan takka hin gabbarre akka nuti isa malee waan takka hin gargaarsifanne akka nuti isa malee waan takka hin abdanne kan nu godheenyu kan nu barsiise rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam kanaafuu nagaa rahmata rabbii isaa qaceeloo gizee maqaan isaanii dhaawame galata guddan irraa qaba dubo Muhammad Abdallah nageenyi rabbii irratti haa jiraatu hoguma rasuulli keenya makka keessatti ergame Musaab ibn Umayri rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam akka warra Madiinaadhaa gara amantiidhaa yaamuuf gara Madiinaa ergee ture yeroo rasuulli sallallahu alaihi wasallam Musaab ibn Umayri daa'ii islaamaa khayyaroo jalqabaa eenyuu siin jan Musaab ibn Umayriiti daa'iin islaamaa khayyaroo dura Musaab ibn Umayriiti namni daawaa islaamaatiif imalee daawaa godhee ummata amansiisuu dure yeroo jalqabaatiif Musaab ibn Umayriiti Madiinatti ergamee ture yeroo Musaab Madiinatti ergamu tana keessatti ilmaan Abdallah Amr ibn al-Jamuuy amantii islaamaa qeebalanii turan yeroo tana keessatti rasuulli keenya akka warra Madiinaadhaa gara diinii yaamee gara tokkichummaa rabbii yaamee akka waa barsiisuuf Musaab yoo karaa Madiinaatti erganii turan yeroo tana keessatti Musaab dhaqanii warra Madiinaa kana tawhiida yaamaa kitaaba rabbiitiin isaan barsiisaa yeroo isaan keessa turan tana keessatti ilmaan Amr ibn al-Jamuuy nama meeqaa ta'amane nama meeqaa amaneen jedhee fun tanamee warri hoggaas na jala jirtan naa deebisuu ni dandeessan ilmaan isaa kanarraa hangini reefu isinii masan amananii turan Amr ibn al-Jamuuy jechuun ijoolleen tun kan amante haadha isaanii wajjiin ilmaan isaa kun haadha isaanii wajjiin amanan Amr ibn al-Jamuuy garuu hin amanne Amri taabotuma isaa gabbara ijoolleen isaa jala amante haati warra isaalleen amante jechuudha duba yeroo kana keessatti ijoolleen isaa guyyaa tokko waan janiin yaa abbaa keenya eegaa gurbaan kun maashaallah Jamaal Muhammad jazakallahu khairan katabbiiti ana malee gandin beeku rabbi jazaa siyaa kafalu ijoollee Amr ibn al-Jamuuy nama sadii fi haadha mana isaa Khadiir hundi keessanuu naa galatuma ijoollee isaarraa nam sadii fi haati mana isaa amananii jiran Amri hin amanne osoo inni hin beekin amanan isaanuu duboo abbaa isaanii kanallee akka inni amanuuf barbaadanii yaa abbaa keenya Madiinaa keessa namni tokkolleen hin jiru siyoo taate malee kan kufrii irratti hafe kanaafuu osoo daa'ii islaamaatii fi akkasuma barsiisaa kana bira osoo deemtee waan inni jirurraa dhageessee dhugaa yoo taate ni fudhatta subu yoo taate firraa dhiiftaa osoo waarraa barattee osoo waarraa hubattee waan juu irra fidan Amri duboo hoggaa kanaa gara Musaab ibn Umayrii deeme Musaab bira gizee dhaquu maal biyya teenya fiddanii dhuftan wanni hariin isin dhuftaniin tun maali jee Musaab oofaarra babaase Musaabis daa'ii islaamaa akkaan hayyummaa qabuu fi nama akkaataatti nama qaban beekuu fi akkasuma nama ilmiillee sirri beekuudha
obsaa fi haalli inni ittiin nama hawwatu hedduu duba nama dinqisiisa mee waan nan dhufeen narraa osoo dhageeffattee kutaa quraanaan sirra qaraa waan juu amri gaafatan hayyee qara ijeen suuraa Yuusuf gama duraatii irra qare suuraa Yuusuf gama jalqabaa irra qare Musaab jechuudha hoggaan irra qare quraanni akumatti qalbii nama fuudha jaarsi firraa shakkeeti duba maal godhe deemeetiin waan itti mari'annu qabna itti mari'adhee dhufa hayya manaaf godhaa jee deeme eenyu mari'achuu deema waliin gad deemnee ilaalla inshallah wanni inni itti mari'achuudhaa deemu haadha mana isaatiin mari'achuu deema moo ijoollee isaatiin mari'achuu deema moo damiina biyyaatii biyyaan mari'achuu deema moo gosa isaatiin mari'achuu deema ni ilaalla namanni mari'achuu deemuun nama ajaa'ibaati duba amrii kun achi Musaa biraa deemee gara taabota isaa manaaf kan jaamu kan gabbaru kana dhaqee waan jeen fuuldura isaa dhaqee sujuuda bu'ee fi yeruma hundaa'u isaa yeroo haajaatti himachuu fedhan taabota isaanii kana muka gabbaranii muka soqanii gabbaranii muka kana duuba dulloota wayii dhaabaniiti haajaa qaban muka kanatti himatan hoggaa isaan haajaa qaban itti himatan muka kanatti yoo isaan haajaa himatan jechuudha namichi duuba dhaaban saniitu deebisaa isaanii deebisaaf yaa rabbii kiyya wallahi dubbii ajaa'ibaati nama isaanichi duuba dhaaban kanaatu deebisaa isaanii deebisaaf yeroo kana namichi duuba dhaabee arra gartee osoo namallee achi afwan osoo akka dursan hin godhin taa'ee waan kanaa sujuudeef immoo kanaaf eega sujuudeef booda lafaa ol ka'ee waan jeen yaa manaaf kiyya jeen bar gurbaan ammaas dhufee biyya tana seenee gandaa amansiisaa jiru kun gurbaan nama garagalchaa jiru kun dubbiin isaa sirraanii dhokatti jee yaadu dhageessee jirtanii beeyta waan hin dhufeenis maal akka godhu jiruus quba qabdaa jeen bar mukaan jaabar waan inni itti jiru hundaa'u quba qabda mucaan kun khayriidhaaf hin deemu keeysaahu osoo sharriidhaan deemu sharriin isaa namni akkaan miitu sii jeen eenyuun jaa waaqa isaa ka gabbaru kanaan jaabar namni inni akkaan balaatti buusuudhaa deemu namni inni boolla naquudhaaf deemu sii jeen kana ni beeyta waan inan sitti himu mitinarra sii beekaa jeen duboo maal jeen mucaan kun wanni inni juu rabbi qofa gabbaraa jaa shirkii dhiisaa jaa waan gabbartan muka soyxanii gabbartan kanaafi waa hundaa'uu dhiisaa jaa duba kanaafuu namni inni dhiibbaa irra gaggeessuudhaaf deemu namni inni miidhuudhaaf deemu si tahuu narra beeyta jeetii yaada kanaafuu mee maal akkaan godhu naa jajja waan juu gaafate amri kumarreef isiniin jeetti nama okkolu miilli isaa tokko tokko irra dheeraadha miilli isaa tokko gabaabaadha bakka miila gabaabaadhaa san ulee dhadhaabbachaa deema ulee dhadhaabbachaati isirratti hirkachaadhaa deema duboo okkola isaa ulee dhadhaabbachaa dhaqee taabota isaa fuuldura dhaabbatee kabajaadhaaf lash jee miila gartee gabaabaa san irratti akkasi gajjee ulee isaa irratti hirkatee harka maratee mee maal na ajajjaa mucaan gaagartee dhiibbaa sirra geessuu dhufee jira kanaafuu maal akkaan godhu naaf dhaamta jee gaafate duboo arraan tana dullattiin duuba hin jirtu waan ta'eef waa takka illee hin deebifneef jalaa calje mukaa miti muyni maal beek jalaa usnaan wallaahi natti aartee jirta yaa manaaf kiyya natti aartee jirta hedduun si aarse fakkaatti hedduu takkaan si dallansiise kanaafuu hanga torbaana tokko ati aara buufattu sitti hin deebi'u mucaa sanitti dhaqee harka hin kennu dura deebisaa takka sirraa harkachuudhaan qaba hangaan sirraa waa dhaga'utti waan takka illee hin godhu jeeni kara mana isaa deebi'e duuba bira jalaa dubbachuu dinnaan jechuudha okkolaadhaa kara mana isaa deebi'e eega kara mana isaa deebi'e booda eega kara mana isaa deebi'e booda halkan dukkanaawe inni hirriibni fudhatee rafe mee ijoollee isaa filima isiin isarra diguu deemtu waliin laalla obboleeyyan kiyyaarra nuti hedduun keenyaani salaannani soomannaa walaakii warri keenya ka biyyaa maqaa islaaminaa himattuu kan salaanne kan soomanne hedduudha nuti rabbiin akka carraa ta'ee amantii islaamaa bareedduu tana nuu kennee qeeballee haadha abbaan keenya kufrii keessa ka jiran kan waaqeffattummaa irra jiran kan kiristaanummaa keessa jiran hedduudha nutu hangam takka warra keenya san yaadu jirra hangam takka nama keenya san kufrii keessaa baasuudhaaf ijibbaata godhaa jirra hangam takka tattaaffii godhaadhaa jirra waan juuf gaafachuu nu barbaachisa ilmaali ahmed gaafii nati qabdu maali gaafii yoo nagamuna gaafachuu deemte malee biyyarraa wanni ati nu gaafattu hin jirtu biyya keessa wanni gaafatan akkan jiraniin beekaa wanni warri biyyaa gaafachaadhaa jiru mirga isaanii kasarbamee fi bilisummaa qofa warri biyyaa wanni barbaadu ati gaafiyya jirta gaafii warra ala jiruuf dhiibnee nama waa nu gaafatullee nuti isaaniif beeyna nama biyya taa'ee asii waa nama gaafatu kan asii malee nagarree gaafadhu yoo waan gaafattu qabaatteeyya qeyroo waan taateef mirgi eegamuudha qaba eegaa asii na biraa deemte kana beeyta jijjiiramtee jirta akka durii miti
saniifuu kabajaa guddoo qabdaa gaafadhu obboleeyyan kiyyaa duba waniin isiniin ju'aaf wan nama biyyarraa gaafachuu ni dandeemaa jee ture kanaafi nanilleen nama kanaaf dhiyootan waliin agarree nagee asumaanuu deebisuuf jiran hangam takka warra keenyaaf yaadu jirra hangam takka haadha abbaa keenyaa kubrii keessaa baasuudhaaf gara toohidaa kanaatti hayyee isinirraa illee ni qeeballaa gaafadha ammaa rakkoon qabu abshir hangam takka warra keenyaaf yaadu jirra hangam takka haadha abbaa keenya yaadu jirra hangam takka rahima keenya ka biyya dhiibne ka ibaadaa hin qabne ka toohida hin qabne ka shirkii keessa jiran kun sheekh Hussein yaammata kun Abdul Qaadir Jeelaa yaammata kun Faatimaa Nabii yaammata kun gartee hedduu gaawwanni yaammatan awnugus yaammata kun awjimjim yaammata kun gartee goda wanjii dhaqeechi awjimjim jaa kun hedduu wanni yaammatan hangam takka isaan kana gara toohidaa fi dubyaa duufi jirra mee ijoollee amrii tanarraa waan guddaa barannaa waliinuu haalaallu na hordofa duba ijoolleen amrii ibnu jamuytun rabbiin isaanirraa haa jaalatu isa dura amananii jiran waan ta'eef hoggaa halkan dukkanaa'ee abbaan isaanii kun haajaa itti himatee haajaa isaa deebisuu fi dinnaan natti aara qabdan jee biraara fuudhaaf hoggaa inni deebi'ee halkan dukkanaa'ee ijoolleen dheeyxee waan inni gabbaru tana jalaa fuutee boolla gartee namni qushaashatti darbuu tan sagaraa fi udaan namaatii fi wanni hundinuutti darbamtu achi keessa geessanii gatan ijoolleen mataa lafa gad deebisanii waan inni gabbaru tana jechuudha eenyu kana godhe ijoollee isaatu kana godhe ijoollee isaatu kana godhe duba hoggaa hirriibaa ka'uu eda waaqa kiyya arseetiin ture yookaa'uu manaaf kiyyeeda aareen irraa bulee araarsuun qaba jeeti takka sujuuda bu'uu fi deema fiigaa dhaqeemma okkolaadhaa jechuudha ulee isaa dhadhaabbachaa yeroo dhaqee niin sujuudaaf juu hin jiru wanni inni gabbaru ammaas dhaabbatee waylakum jee lallabee bira balaan isinitti haa buutu eenyu waaqa kiyyana jalaa fuudhe eenyuutu waa hin gabbaru asii darbe jee iyyema nam tokkolleen jawaaban deebifneef namuu cal jalaa jan amma kee barbaadu eegalichi deema osoo barbaadu isaa boolla sagaraa namaa keeysa mataadhaan dachi gad deebi'ee miilli samitti ol deebi'echi keeysaa akkuma sujuudetti isaa achi keeysa ciisu arke eenyuchi keeysatti arke akka yaada isaatti rabbii isaati beeki amma sagaraa keeysatti darban kun jalaa achi rifatee achi keeysaa fuudhee dhiqee qulqulleeysee shittootti naqee uffata bareedaatti uffisee bootaa isaa ta durit deeffatee arrallee gartee akkuma dur sujuudee fi waan silaa goggodhuu qabu hundaa weega godhe booda wallaahi nama akkana si godhe osoo hin beeke arra balaa takkaan naaf isa jidduu bu'ee irrumaa hin siiqa falakkatti hin dhiisu walaakin ammoo nama akkana si godhe hin beeku waan hin godhu hin qabu maal hin godha silaa hin beeke arra anumaa fi isa jee biraa deeme obboleeyyan kiyya asirraa mee wanni hubannu rabbii kajaamu obboleeyyan kiyya muka kana rabbiitu uuma dhagaa fi citaallee sheekaa fi jinnii fi insii hundaa'u rabbi ka'uumu rabbii waa hunda uume kana gabbaruudhamoo muka uumame kayoo namni si jalaa hatee fuudhee si jalaa darbuu danda'u kayoo fedhe si jalaa ibiddaan gubuu danda'u isa kana gabbaruu fi rabbii hin gubamne rabbii hin duune hin dulloomne rabbii hin fuune kan dhalle rabbii hin nyaanne kan dhuyne ka'anaa fi isin uume nu nyaachisee nu jiraachisu jiru kanu ajjeesee ganaa nu kaasuuf taa'u rabbii kana gabbaruu kamtu irra jaala namni agalii qabu waa waan akkanaan gabbaru duba osoo hin nama kana si godhe arkee irraa hin sii kafalaaya mee rabbiin tumsatti hajama rabbiin fuudhamee darbama rabbiin ni hatama rabbiin ni gubama ni gubata yoo gubanoo la subhanahu wa ta'ala an haza uluwan kabira rabbiin waan akkanaarraa hatamuurraa gubamuurraa tumamuurraa dhabamuurraa rabbiin keenya qulqulluudha alhamdulillahi rabbil alamin qaamantii islaama arkanne rabbiin keenya galatoomu du'a qaamantii tannuu kanne ammaan tana eegaa qulqulleeysee tolchee lafatti bootaa isaa deebise booda irraa hin sii kafalaan agarree maaliin godha jee biraa deeme ammallee mucaan isaa galgallee kaan hoggaa ta'u yaa maasha Allah wallahi ilmoo kana rabbi hunda keenyaaf waa kanno ilmoo akkana tan gartee nuti ibidda seenuun isii gaddisiiftu tan qaceelloon teenya isii gammachiiftu tadiin islaamaa kana kalimaa toohidaa kalimaa laa ilaaha illallah ol taasisuudhaaf hedduu hamiltuu tan gartee toohida mul'isuudhaaf halkanii guyyaa carraaytu ilmoo kana rabbi nuuf haa kannu ilmoo nu dhaaltuu miti nuti silaa kan qabnu tanu caaltu rabbi nuuf haa kannu hunda keenyaahu nullee ilmaan haadha abbaa dhaaluu miti ilmaan haadha abbaa caalu rabbi nu haa godhu dubo ammallee gartee guyyaa lamadaatis ijoolleen isaa jalaa fuuteetuma eela sanii geeysanii darban mataan gad deebisanii harrallee sagaraa bakka gartee namni sagaraatti haran qushaashatti haran faltii loonii faltii namaa waa hundaa jiraan layyaa san keessa waan gartee balfatee hundachi darban geeysitee harraas mataan dachi gad deebisanii chi keessa darbitee biraa galte ijoolleen ammallee jaarsii hoggaa bariisifatee
التمس سنمه فلم يجده في مكانه بكسن دقني سجودا في يروجو انجرو تابو نسا بكسن يا سبحان الله جلافوت ماس جولن فغضب وهدد وتوعد والله نما كان نقول اندي سو انيو كان نقول ارانو ما في سين توكو جبر اسيل لبيلو لغابو كمالين ايغنا غبه بربادو ايغلين اوسو بربادو ارلي غرتي بول خيسه تركمس فوده بول خيسا باسي الراس ديكه qulqulleeysee urgeeysee shittootti facaasee uffisee bootaa isaa deeffate mas bootaa isaa deeffate ijoolleen isaa ammallee haa deebisuu malee hin dhiiftu waan kana galgala hundaa'u kanuma gooti ganamuu gisee hirribaa keen arku bakka sanitti duboo oggaa dubbiin tun yeroo dheertuudhaaf akkanatti itti deddeebi'aa turte amri maal godhe amriis nama ajaa'ibaatti eeboonuu jinfuu isiidha osoo isiin jirtuu gartee akka irraa hin baafamne firra loltii jennu atiis lubbuu teetirraa yoo waa dhorkuu dadhabdee si beeka jeeni habalee fuudhee habalee itti fannisee nama hamtuu si dalagaa olu kana irraan sii kafalaa ture silaa walaakin harkuu hin dandeenye ati immoo hoggaa isaan dhufanii hamtuu si dalaganni garta mataa irraa fuudhi jeen abbaa fedhe haa ta'u mataa irraa fuudhi jeen habalee itti fannise osoo hin rafin dura habalee fannisee fi akka isiin nama firraa dhorkitu taabota isaa kana akka inni nama firraa dhorku itti himee abbaa fedhe haa ta'u kasit dhufe mataa irraa mure aree jiraa mininis ijoollee isaatu haa taatu mataa irraa murtu mataa irraa fuudhi akka hin dhiifne jeeni biraa deeme fitti yoo gaas booda nama fidhiifte turroorroodhaa siif irra ciisee awwaan na komattuun qabdu waan juu itti dhaammatee biraa deeme walaakin ijoolleen isaa ganamni hoggaa ga'u halkan hoggaa inni rafee gartee ciisa qabatu dhaqanii ammallee fuudhanii jalaa har'anumaa akkam godhan fuudhanii saree duutee wajjii walitti hidhanii jechuu saree duutee wajjii walitti qindeessanii waan inni gabbaru kana mukanni gabbaru kana saree tanaa wajjiin walii hidhanii fuudhanii hallayyaa sanii darban ammas saree duutuudhaa wajjiin jechuu yaa maashaa Allah wallahi ijoolleen tun ijoollee ajaa'ibaati duboo ijoolleen tun ijoollee abiijaalillee ajjeefte sanii qabadha mu'awwiz binu amri mu'az ibnu jabal mu'awwiz ilmaa amri ibnu jamu abiijaal ajjeese sanii warra abiijaal ajjeese lamaan keessaa tokko ilmi isaa kun akkan abbaa godhu jiru kun yaa maashaa Allah ilma ajaa'ibaati duboo eela keessa saree wajjiin saree baktiidhaa wajjii walitti hidhaa waaqa isaa kaciisoo gaarku meela ayyaaf balayyan kiyya osoo rabbi taate wanni tun habalee itti kannee firraa dhorki jeen silaa ijoollee tana firraa dhorkite turte osoo waan dandeeytii qabaatu taate guyyuma duraatuu fuutee ijoolleen hin darbitu osoo waan waa takka firraa deebisuu dandeeysu taate ijoolleen ittuma hundeeyattu walaakin mataa siirraa hin deebiftu ijoolleen galgaluu fuutee darbaa olti mee wanni ijoollee tanaa ofirraan dhorkine isarraa maal dhorkiti inni immoo na fayyaddi jee yoo rooba dhaqee kadhata yoo rakkoon isa mudatte na baasii jee kadhata yoo balummaan takka itti dhufte dhaqee itti waywaata waa hundaa'uu isiidhaan ge'ata walaakin wanni tun ifiifuu balaa firraan dhorkitu miiraal obboleessa kiyya yoo tarii sheeka gabbaru jiraatte timma kana jala jiru kun tarii yoo gartee sheek Hussein yaammachuu jiraatte yookaahuu nama gartee Abdulqaadir Jeelaan abdatu yoo taate yookaahuu nama gartee awjiimjimii fi maal kana kanatti warra amanu yoo taate yaa obboleessa kiyya ilmi namaa mataa isaatiifuu waan godhu mukaa fi ilma namaatiis haa ta'u jinni haa ta'u dhagaa haa ta'u mataa isaanii irraahu laa yadurruka walaa yanfa'uk waan ifii godheetu namaaf waa godha namni mataa fi irraa balaan deebine balaa maal sirraa deebifti wanni hin dubbanne tan nyaanne tan dhuyne ta gartee akkuma ati keeysatti teessu ta yoo ati ciibsite ciibtu ta yoo ati kaafte kaatu meetum maal naa gooti jettee abdatta muka ifii sooyxee muka rabbiin uume murtee goggoysitee sooyxee gaafa gabbartu maal naa godhetteeti wallahi jiruun akka jiruu tooyidaa bareedduun jirtu rabbi tooyida hunda keenyaaf waa kannu hunda keenyaa tooyida rabbi nu waa kannu shirkii irraa rabbi nu waa tiifatu wallahi isiniin jaam muka gartee fannifannee deemuun tun nun baaftu mukaaf gajjachuun nun baaftu obboleeyyan kiyya muka rabbiitu uume rabbii muka kana uumeef sujuudu qabna rabbii nama uumeef sujuudu qabna rabbii jinnii fi insi uume kan dhagaa fi muka uume kan sheekaa fi wallaalaa uume kan maleeykaadhaa fi ambiyoota uume rabbii kanaaf sujuudu qabna malee rabbii kanaan haajaa teenya geechuu qabna malee nabiyyii kadhachuun hin gahu maleeykaa kadhachuun hin gahu shee Huseenii fi shee Maarree hedduu gaa sheekonni isin gabbartan ammoo boru isin kaaduudhaaf ta'an boru wanni amma mataa isiitii ofirraan deebisin ta ijoolleen tun fuutee saree wajji walii itee allayye darbitu nama aglii qabuuf wayi naagooti jeeganaa deebiin abdata hin abdatu garuu kan rabbiin qalbii qollofe ammallee ittuma deebi'a walaakin amri subhaanahu wa ta'aalaa rabbiin qalbii isaa baneefii jira bakka kana dhaabbachuudhaaf ta'a waliin laalla amri duboo firraa hoggaa eela keeysatti isii gartee saree duutee wajji walitti hidhaadha waaqa isaa yookaahuu manaaf hoggaa arke ati kana edaa balee sikkanneetiin deeme firraa dhorkisiin jee
arrallee khafirraan dorkin joolleen saree duutu wajjin fiddee wali siiti asi darban nama akkana si godhe kana khafirraan dorkin sa'a du'aan arraas balaa waan dorkitu kamataa keetiif waan godhin sa'a du'anaafillee waa humaan gootu kanaafuu nagawmaan si abdadha as booda waan si abdadhuuf takkallee hin qabu nama ifii waa godhe nama waa godha nama balaa firraa deebisuu nama irraa deebisa wallahi dhugumaan rabbii ati ammoo muka waan takkanaan gootu jee marka irraa kaasee bar ni taati jennaan harree qallee hin taatu jennaan harree qallee qaallichi jeesanii facaasee boo amri yaa maasha Allah maal jeen annahu sanamun laa hawla lahu walaa quwwa ati muka taabota gabbaramuudha mala tokko hin qabdu dandeetii takka hin qabdu osoo qabaattee ifiif waa godhatta namni ifiif waan godhin naafis waan gootu wilii nageetti jeen ثم دخل في دين الله يا ما شاء الله الله أكبر أمر دبخر دين ربي سينين وما زال يسابق الصالحين دبو أمة قاري وجين صحابة إرقام ربي وجين والدرقمي خرا دين الرتي ججبات شوفي ديني بقبصو قدو خيستي درقمي صحابة إرقام ربي وجين إيقالي وقام إيقا وان كان قبرات رين نمري دبو ربي أجايبا قبنا بليانكي والله ربي أكان قاري خنج جلتي أمته هدو ترتين جنة خامته meeqa antamii meeqa na dhiiftee nama gabbaruu turte hin jenne خامته meeqa antamii meeqa na dhiiftee muka gabbaruu turte siin hin jenne خغيومات itti dhuftetti ahlan wa marhaban jeesi qeebalu khasisimatu rabbii kasii qabna bar rabbiin keenya rabbii ka wayyaaneeti miti khabadii guyya tokkootiin jeesi qoqqotaadhaa oolu khabaduma guyya tokkoo waggaa tokkotti balleeysiteen umrii guutuu shakkamaadha siin jechaa oolu rabbiin nama akkasiiti miti hedduu gaariidha duba rabbii kanaa qabaachuu keenyaaf alhamdulillah jechuu qabna osoo gartee mootummaan rabbii bulchiinsa akka ilma namaa taate guyya nuti waa balleeysine hunda nu jeessa sila balaa addaan nu buusa sila duboo amrii kana waggaa 60 guutuu waan kana gabbaraadhaa ture gama boodaatti dalagaan namaa khallaalamtu khaatimaadha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilmaan isaa kanaa sababaa godhee fi amansiiseef eegaa amane booda ummata gaggaarii wajjin dorgommii karaa qabsoo keessatti eegale amrii jechuun duraanis nama akkaan arjaatii fi nama akkaan waa kannachuudhaan beekamuudha نبيين كينيا صلى الله عليه وسلم ويامر من الجمهور دبتني جرن والنيسان دبتن نبيين كينيا نجيني ربي سان الرتي هاجراتو غياتو غوسا امر من الجمهور خنا دفني امير خيسني نجني غافتن هوغا خنا امني وني متن امير خينيو خاو دمين خينيا يخاو قدان كينيا جدي ابن قيسيتي بخيلته اساتي وجيني جنين هدو هركه جباتا واچين كنو هدو تكا بخيلما قبا بخيل اللي تهو أمير خينيا بخيل ما قباتشو وجيني ساجنين إرقمان كينيا قمي وانجتشوني ديما نمرين نبين كينيا نقار أمير ربي رتاجرات مالجن وأي دائن أدوى من البخل لكبني لكوبا بخيل ما الرحمة نجرا هنجرو خنافو أمير خيسن سيين خيسن أمري ابن الجموه جنين نبين كينيا صلى الله عليه وسلم وسيساتين دمين خيسني في قدان كيسن أمري ابن الجموه جنين رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك كنا جان أرجما إساتي في نما أجايباته إساوان بيخنيف أمير قصتي سنين قدان كيسان كيسين درا ديموته أمر ابن الجموه جنين أمر دو نبين كينيا أرجما إساني تيفي نما جولته إساني رقابه فين كن هدو خبجا كوالسا كيسة تركتو إفي فيلي أكا غرتيغا جلو غمدو هدو تكاملة تورتي دبو أمري خنو بليان كيا إرقام ربي شاعرين أنصارا كنجا واللسان أنصارا تكون واي أمر ابن الجمهور راهو دبتو أكنجي واللسان وقال رسول الله والحق قوله لمن قال من تسمون سيدا فقالوا له جد بن قيس على التي نبخله فيها وإن كان أسودا فتى ما تخطى خطوة لدنية ولا مد في يوم إلا سوءة يدا جن فسود عمرو بن الجموه لجوده وحوك لأمر بالنداء يسودا إذا جاءه السؤال أذهب ماله وقال خذوه إنه عائد غدا جندبون فلو كنت يا جد بن قيس على التي على مثلها أمر لكنت مسودا عفوا دبو واللسان كنو قاي سفار سكنا جان
amri ibnul jamuu ergama rabbiitu aangoo kanneef nagaa ramni rabbii irratti haa jiraatu maaliif jecha kanneef arjummaa isaatiif jecha ergama rabbii aangoo kanneef jaa yaa eenyu baanaati nagaa ergama rabbiitu aangoo kanneef arjummaa isaatiif jecha aangoon dhugumaan isaan maltii jaabar wal isaan kun dhugumaan aangoon isaan maltii dhugumaanuu aangoo harkachuudha qaba namni akka isaatti arjaadhaa kun jaa duboo amri ibnul jamuu arjummaa isaatiin aangoo harkatee aangoon isaa fagaa hoggaa namni waa kadhatutti dhufe waan qabu guutuu fudhaa jaan arra fudhaa borunaaf deebitii jaan waan takka namarraa achiin kaayyatu arraan tana fudhadhaa qabeenya kiyyaan gafeetan guyyaa borunaaf deebitii jaan yaa jaddiif nu qeysii jaanii bar osoo akka amriinul jamuuitti osoo arjummaa ka qabaatu taate osoo nama harka jabaatu taachuu baattee akka isaan nama qabeenya isaa kannatu taate atillee numa shuumamta wanni si shaare bakilumaateeti fatanaa kuftee jaa walli isaan kun obboleeyyan kiyya du'a amriinul jamuu jechuun nama hedduu arjaadhaati rabbiin isarraa haa jaalatu amantii islaamaatiif qabeenyaa fi lubbuu isaa hundaa'uu guutumaa guututtuu wareegeefii ture du'a obboleeyyan kiyya guyyaan rabbii oolee bulee torbaan lakkaawwatee torbaan hin baatitti tarkaanfatee waggaan lola badirii eegaa ergamaan keenya faan gara madiinaa godaanan booda waggaa tokkoffaadha lolli badiriiti amriinul jamuu yakkumaan isin himetti nama miila tokko hin qabneedha miila qabaachuu dhabuu isaaniitii wajjiin lola badirii deemuudhaaf ka'anii ijibbaata godhuu turan yeroo tana keessatti ilmaan isaa sadeen ergamaa rabbii dhaqanii yaa nabiyyii rabbi abbaan keenya miila hin qabu ni okkolaa dirree lolaa san dhaqee achi keessa olii fiigad utaalee qabsoo godhuu hin danda'e waan taateef lolattiin deema jechaadhaa jira akka inni lola kanarraa hafee nuu taa'u yaa ergamaa rabbi abbaa keenya nuu fayyamsiisettee ijoolleen isaatti himatte ergamaa rabbiitti abbaa isaanii akka badirirraa hafuuf jechuudha achirratti ergamaan rabbiin usrii sii kaayee jira miila hin qabdu ni okkolta ta'a lolaa mashaqqaa tanan dandeeysu yaa amri ta'a ijoolleen teetis akkana itti janiini teeysisan ergamaan keenya duba yeroo tana keessatti amriinul jamuu dubbiin lola irraa isa teeysuutuun hin taaneefi osumaa gammachuu itti hin qabne ajaja rasuula rabbii bira kutuun hin dandeemu waan ta'eef hayyameef irraa taa'e walaakin yeroo gabaabduu booda lola badirii lolanii mujaahidtoonni hedduu irratti injifannoo galmeeysanii galan ammallee amriinul jamuu silaa isaanii wajjiin jiraatee injifannoo tana isaanii wajjiin galmeeysee yookaan uchi shahidee hamilee isaa turte lola badirii irraa hafullee ammas garaa hin muranne yoo rabbiin kiyya naan fedhe lola kanatti aanu dhaqee irra shahiduudhaan qaba achirra qabsaawee diin kanaaf wareegamuudhaan qaba waan juu sammuu isaatti hime taa'ee yoom dhufa laata lolli mee lolli yoom dhufa jee taa'ee eeggachuu ture duboo guyyaan rabbii oolee bulee torbaaniin baatiin waggaan tarkaanfatee waggaan kaan lolli uhud dhufee tahe akkuma beeytan lola uhud irratti sahaabonni hedduu miidhamanii turan amri ibnul jamuu warra achirratti sahaabota nabiitii wajjiin dhaqee miidhame keessaa nama tokkodha duba amriinul jamuu osoo gara lolaa hin deeminiin duratti dubbii ajaa'ibsiiftuu fi dinqisiiftuu ajaa'ibaa dhufee ergamaa rabbiitti dubbatee ture sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii dhufee ilmaan isaa irrallee akka inni jihaada irraa hafuu hamilaadhaa jiran kanaaf ergamaa rabbii dhufee osoo isaan ittiin dhaqin dura yaa ergamaa rabbii jeen nagaa raamni rabbii irratti haa jiraatu yaa ergamaa rabbii joollee tiyyaan sitti himachuudhaaf dhufe joolleen tiyyaas duraas lola badiriirraa isiin na dhorke arrallee na dhorkuudhaaf ijibbaata godhaa jirti wanniin si kadhu yaa ergamaa rabbii akka lola sanirraa akkana nan bifne achi dhaqeechi shahiduudhaan barbaada ergamaa rabbii naaf hayyamaadha jeeni kadhate duu ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam eega hamilee fi muuxannoodhaa fi hawwii inni qabutan eega laalan booda duu ergamaa rabbiitiin waan janin waan ajaa'ibaataniin irraanfadhee jira yaa ergamaa rabbii ijoollee tan irraa dhorki akka jihaadarraa nan bifne dheengadda miilli kee fayyaas hin qabu janii badirirraa naan bisan awwanniin akkana miiluu ergamaa rabbii jeen sallallahu alaihi wasallam miila kiyya kan tokko irra gabaabaa kana okkolchiisu kanaan guyyaa qiyaamaa jannata keeysa akkuma nama ulee dhaabbachaa okkolaa deemu kanatti yaa ergamaa rabbii uhud dhaqeechi shahidee jannata keeysa okkoluu jannata keeysa utaaluu fedhaa ergamaa rabbii okkoluma kiyya kanaa wajjiin qabsoo godhee du'uu barbaada hayyamanaa godha nan dhoorkinaa jeen du'u ergamaa rabbiitiin nabiyyiin keenya dubbii isaa tana laalanii hedduu takka rifatanii fi nahanii fi akka isaa lola uhud dhaqan hayyamaniif ergamaan rabbii duboo meeshaa isaa baadhatee gammadaa khoflaa dasjaa kafuulli isaa ifu kun gara jihaadaa bahuudhaaf qophii isaa xumuree rabbii isaa kadhate maal jeen rabbii kadhate yaa rabbii kiyya jeen dhugaadhaa fi if qaqqabee rabbii isaatti iyyate yaa rabbii kiyya jeen allahumma arzuqni shahaadata walaa taruddanii ilaa ahlii jeen yaa maasha allah anaa fi siyyoo deemiitii jihaada godhinuun jenuu
ilmaan kiyya eenyutti dhiisa jaartii tiyya eenyutti dhiisa jaarsa kiyya eenyutti dhiisa maarreedha ijoollee tiyyaa narraa iyyoo maaltu maalirraa ta'a waan dilata qaqqaraana walaakin isaan wal harkaan teenya jannata keessa janduboo anaafi isin du'anii ka'anii hin amanne barsirritti silaa du'anii ka'anii amannee jannata wal garra ilmaan keenyaa saafanii jaartiin teenyaa saaftuu jannata wal garra baay'lamni saabota yeroo jihaadaaf deeman haadha mana isaanii mu'aanaqaa godhanii ijoollee isaanii simatanii itti dhadhaammatanii yoo jiraanne deebinee wal garra wa in rajaanaa wa illaa fil aakhirati tajma'una yoo rabbii waliin nu deebise wal garra yookaan aakhira wal garra maa salaama duba amrii kun maal jee yaa rabbii kiyya shahidummaa naa kanne yaa rabbii tokkicha ni qabdaa ni dandeeysaa shahidummaa naa kanne yaa rabbii kiyya kara warra kiyyaa nan deebisini akkumaan ichirra shahideechitti wareegamee diinkee duratti jannata akkaan galu yaa rabbii kiyya hiree shahidummaa naa kanne jee rabbii isaa kadhate faqad istajaaba almawlaa du'aahu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa du'aayii amrii ni qeebaleef duba obboleeyyan kiyya amrii kun gara lolaa uhud bahee ture yeroo jalqabaatti akkuma beekamu injifannoon tam muslimtootaa turte walaakin boodarra sababaa ajaja rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam warra gaara tiyyusanitti kannan isaan cabsanii bootaa gallakkisuutiin cabinsi saabota irratti argamee ture amrilleen guyyaa kana keessatti okkoluma isaa kanaa wajjin nama miilli isaa walqixa hin ta'in ta'uu isaatii wajjin eega mushriktoota hedduu mataa irraa haree lafa guute booda innilleen ichitti dhawamee lubbuun isaa keessaa baate duboo lubbuun isaa lubbuu rabbiin akkam juun irraa taate yaa ayyatuha nafsul mutma'inna irji'ii ilaa rabbiki raadiyatan mardiyya fadkhulii fi cibaadii wadkhulii jannatii lubbuu rabbiin juun san irraa taate yaa lubbuu akkaan gara keenya jaalatamtuu taate yaa lubbuu qulqulluu tawaan takkallee badii hin qabne gara araarama rabbii keetii deebii nagayaan gara jannata rabbii keetii seeni lubbuu akkas rabbiin juun san irraa lubbuun amriin uljamu taate duba obboleeyyan kiyya duba obboleeyyan ko yeroo gartee amriin uljamu lola uhud irratti wareegamanii namuutu madaawaa isaaniitii fi namichi irratti gartee shahiide walii qabatanii awwaallachuudhaaf lollee adda dhaabbatee dirree san irratti deebi'an keessatti ergamaan keenya amriin uljamu ifaa nagaa raman irratti haa jiraatu isaanii wareegamanii achirratti shahiidan arke isaa fi obboleeysa isaa yookaan namanni akkaan jaalatu abdallaahi obboleeysa abdallaahi isaa fi ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam isaa fi obboleeysa isaa namanni akkaan jaalatu nama akkaan isa jaalatu waliin qabrii takkatti akka awwaalaman kafana tokkotti akka kafanaman jarri kun lamaan addunyaa irratti hedduu wal jaalatan wal kabajan wal guddisan addaan bahuu hin taane waliin awwaalamanii jee waliin awwaaluudhaaf ta'a isaaf eenyu isaa fi abdullaahi ibnu haram insha allahu taala wabaada mawqi'ati uhudin asaaba qubuurahum saylun yeroo gabaabduu boodaa obboleeyyan kiyya ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam isaa fi abdullaahi ibnu haramii fi ergamaa amri ibnul jamuu kafana tokkoon boolla takka waliin awwaalan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam waliin awwaalan maaliif waliin awwaalan jennaan isaanii hedduu wal jaalatan hamileen isaanii eegamuu qabdi hedduu wal jaalatan waan ta'eef borullee wajjinaa kaanii qabrii takkatti awwaalamanii jennee ergamaan rabbii waliin awwaale duboo eega waliin awwaale yeroo dheertuudhaaf qabrii shuhadaa'ota uhud keessatti awwaalamanii eega turan booda bulchiinsaa mu'aawiyaa ibn abii sufyaan keessa galaanni guddaan dhufee qabrii warra uhud san hunda isiidhaatu warra gartee kara galaanaatti chaanuu qabrii isaanii babbanee ture galaanni yeroo kana keessatti wanni ajaa'ibaa mul'achuu ta'e isin hordofe duba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama toohida isaa irra du'e hanga fedhallee duraan shirkii irraa haa turuu wallaalaan inni gara toohidaa deebinaan akkuma reefu isiniin jee ati wanjala akkanaa daleeyde badii kana akkasii qabda waan juu takkallee uttiin izaabu islaaminaan waan isii boodaanii hayti waan ta'eef al-islaamu tahdiimu maa qabla waan isii duraa namarraa hayti islaaminaan gara amantii tanaas dhufuu keetiif badii as dura dalaguu turte hunda rabbiin sirraa haqa dubu amri ibnul jamuu badiin isaa irraa haqamtee jirte obboleeyyan kiyya wabaada sitti waarbayna sanatan fi ahdi mu'aawiyaa ibnu abii sufyaan radiyallaahu anhu ardaa bulchiinsaa mu'aawiyaa ibnu abii sufyaan keeysaa bara 46 booda khaliifummaa mu'aawiyaadhaa keeysatti qabrii warra uhud galaanni babbanee ture kumaan isiniin jee
yeroo tana keessatti namuutu warrachitti awwaalamanii jiran baasanii bootaa biraa jijjiiruudhaaf qabriin qotamtee qabriin isaanii banamtee akka ichirraa baafaman ajajni ba'ee baafamaadhaa jiran. yeroo tana keessatti amri ibnul jamuu kana eenyuun nu hima seenaa tana ilma isaa jaabir ilma obboleessa isaa wajjin awwaalamanii san jaabir ibnu abdullah ibnu haraamiitu nu himaa jira. abbaa isaatii fi amri ibnul jamuu waliin awwaalamanii miti qabrii isaanii ichi baafnee bakka biraatti ni jijjiirraaf jennee yoo qabrii bannu falammaa hafaruu an qabrii amri ibnul jamuu فإذا هو كأنه نائم akka waan rafu jiruuti fayyaadha qaba coraan isaa fayya qaba qaamni isaa fayya qaba akkuma nama rafu jiruutti seeqee ciisuudha jira waan takka biyyeen hin nyaanne waggaa 46 booda qabaddu biyyeen hin nyaanne walam ta'akul al-ardu min jasadihi shay'a biyyee waan takkallee qaama isaa irraa waan nyaatte hin qabdu qaamni isaa guutuun fayyaadha qaba qubni isaa akkana jira akka nama waa qabatee jiru qubni isaa maramee jira qaamni isaa guutuun fayya qaba biyyee waan takkallee irraan xu'ine coraan isaa akka guyyaatti awwaalamanii jira. duboo tokko isaan lamaan keessaa eenyu akka taate nuuf hin ibsine isaan lamaan keessaa tokko eenyu akka taate nuuf hin ibsine madaa isaa ta guyyaa lola Uhud waraaname madaa san gubbaadha akkanatti harkasaa kaayyatee jira hoggaa harkasaa madaa san irraa akkana kaasan dhiigaa turraa yaajan duboo hoggaa madaa san irraa harka kaasan dhiiga jiidhaa turraa yaa firra harka bootaa irra deebisanii akka dhiiga keessatti harkuma isaatiin akkuma duraanuu qabatee ture ammallee akka dhiiga keessa qabu harka bootaa san irra gisee deebisan dhiin irraa dhaabbata janduboo dubbii rabbii keenya فتأمل كيف ختم الله له بالخير لما رجع إلى الحق وإلى التوحيد وإلى إفراد الله بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات توحيد الألوهية في توحيد الربوبية شرك الرابوك عبد الله عمرو بن الجموع إيقا قبته بودا eega toohida rabbii guutumaa guututti amanee jabeeffate booda rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isa shirkii keessa ture san isa waaqeffannaa keessa ture san hanga gartee rabbi sodaatan caalaa haadha waaqaa sodaachuu ture san karaama akkanaa tana rabbiin kanneefi kabaja akkanaa tana kabajee uhuditti warra wareegamu keessaa tokko taasisee qabrii isaa keessatti illee kan hin nyaadamin coraa isaa kafayyaadha achi keessaa baasee osoo aakhiraa hin tahin darajaa isaaniif kan rabbiin asirratti nama hundan mul'ise obboleeyyan koo eenyutu sababa ta'eef abdullaahi amri ibnul jamuuhiif wanniin seenaa isaa tana fideef rabbii keenya irraa rahmata rabbii irraa garaa murannu akkuma ilmaan amri ibnul jamuuhi kun abbaa isaaniitiif sababaa gaceelloo ta'anii fi shirkii irraa gara toohidaa dukkana wallaalaa irraa gara beekumsaatti dukkanaa jaahiliyyaa irraa gara ifa beekumsa islaamaatti baasan kana nuti yoo haadha abbaa keenya kan dukkana keessa jiran kan wallaala keessa jiran خيرو تو إني كنا بليتنا خيس مخيا متشاجرن خرب بديسني وان برا قبراجرن خن شيخا واقلو في جني واقلا جرن خنجرتي رجع في مخا لدادي بني سجودا في جرن هنگم تك إجبات الرجورا جرا هنگم تك إجبات الرجورا جرا أكما هذا بان كينيا يو نكاجل شباتن يو دين نبرسي شباتن يو خرار نخاو باتن واي خينيا رجع فتمن نولي ربين سبحانه وتعالى كاجلو نخنّي إفا إسلامنا نبرسيسه هذا بان كينيا دكنا خيس ديسه خنگرتي إفا خنا نوفي بسطاتي هذا أبا خنيا سنيب نو يوباني إسان غير إفا خنا يامچ يوباني نولين راغا فتمنا رحمة ربي راغا مرچون قبنو آرو اللي هن قبنو جرجرو اللي هن قبنو سوته ينّي لغا ربي بكا جرتو هذا أبا خنيا تموليبني أبليسا أبليتي ينّي لغا تغرسيبني شركي راغا تويدا يامچون جلين راغا راغا چلو فيدچون إبد جلا بني خرج جنتا إسان فيدچون دركم خنيا أكنمت ديبني تينيو ينّي راغا فتمنا أبليان كيجا obboleeytiiwwan kiyyaa akkasumas obboleeyyan kiyya khadiiraan warri ka kiyyaa hundummaan keenyaahu haa jajjabaannu diin kanaaf haa qabsoynu amri ibnul jamuu darajaa tana bilaashii miti kan arkachuu dandeyan eega waggaa 60 taabota gabbaran booda rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ifa islaaminaa kana isaanii garsiisee jaalachiisee fudhachiisee khaatimaa isaanii bareechee darajaa hangana geessoo addunyaa irrattuu kanneef aakhiraadha shakkii takkallee hin qabdu jechuudha kanaaf obboleeyyan kiyyaa badii dalagu yoo jiraanne irraa buqaane yoo duraan shirkii qabaanne lakkifne gara toohida rabbii deebine badii dalayne irraa toobanne gara rabbii keenyaa yoo deebine rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa nuuf dhiisaadha gara rabbii keenyaa toobaa haa deebinu toohida kana qabaanne irratti haa jiraannu irratti duunee akka rabbiin keenya irra nu kaasuu isaa kadhannu toohidaa malee jiruun namaa jiruu miti jiruun toohidaan alaa akkuma inni osoo gartee ijoolleen irratti jibbaata gootee hin amansiisin dura waan hin taane waan hin sodaatamne sodaachuu ture waan namni haajaatti ni mannetti himachuu ture waan namni waliin marii hin goone tan dubbane tan dhageenyetti
marii isaa geeffachuu ture duba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa inna allaha yahdii man yashaa'u ilaa siraatin mustaqiim rabbiin abbaa fedhe kara qaceelloo qaceelcha kanaafuu dirqama nurra jiru bahuudhaaf haadha abbaa keenya daawaa haa goonu obboleeyyan keenya daawaa haa goonu ganda keenya guututti daawaatti haa goonu sanbira ceenee nama gartee afaan keenya dhagahu haa afaan isaa dubbachuu dandeenyu hundatti daawaa godhuu danda'uudha qabna akkasuma diin kanaaf qabsaa'uudha qabna seenaa isaaniirraa waa hedduu ni baranna jee abdiin qaba tokkoffaa irratti ilmaan haadha abbaadhaaf akka yaaduu qaban haadha abbaa ofii dukkanaa kufrii keessaa gara islaaminaatti ilmaan akka baasuudhaaf jibbaata godhuu qaban ijoollee isaa tanarraa waan ajaa'ibaa baranna nulleen akka isaanii ta'uudhaaf akka tattaafannu isaan daawwitii godhanna akkasuma gara biraatiin rabbiin keenya khawaa hundaa'uu eega amanan booda namaaf dhiisu ta'uu gara bal'ina rabbiitii fi rahmata isaa rabbii keenya arjummaa isaatii fi hedduu nama arifachuu isaa asirraa baranna ammallee gara biraatiin diin kanaaf qabsaa'uu hattaa osoo ufni teenyallee nu laaffatte diin kanaaf qabsaa'uu karaa diin irratti namni shahiidee diin kanaaf namni wareegame khasaaraa hin qabu milkii malee hongoo hin qabu milkii malee hogguma takkallee dhaa'u jechuudha xiqqeenyi isan dhaqqabu guddina malee karaama addaa rabbiin kanaaf diin keenya kanaaf haa qabsooynu qabeenya keenyaan diin bira haa dhaabbannu lubbuu teenya diin kanaaf fidaa haa baafnu ergamaa keenya muhammad haa jaalannu sallallahu alaihi wasallam rabbii keenya haa jaalannu diin keenya haa jaalannu eega kana jaalanne booda nama gartee isaan kana hin beekne wajjin isaan kana wal barsiifne nama sanillee akka isaan garana dhufanii diin kana jaalatan akka rabbii rasuul waa hunda jaalatan godhuudhaaf jibbaata irra godhuu aadaa haa godhannu isiniin jaa naa jajjabaadhaa naa jiraadhaa warra amrii ibnul jamuufaa wajjin qiyaamaa jannata keessa wal arkuu hunda keenyaa rabbiin haa taasisu obboleeyyan kiyyaa rabbi jechaan isin jaaladha rabbiin keenya gaaddisa arshii rahmaanitti guyyaa boruu wajjii walin nu haa qabu guyyaa mee warri naacha wal jaalatan juusan warra kunoonuutu seecha wal jaalate jee achi bahee gaaddisa arshii rahmaan jala hojjetaa'u rabbi hunda keenyaa nu haa godhu akkanuma wajjin rahmata rabbii irraa garaa murannuun ullee hiree shaydummaa rabbi nu haa badhaasu warra saabota ergamaa keenyaati wajjin qiyaamaa qabnu haa taasisu isiniin jecha seenaa nama kanarraa waa hedduu ni barattan jee abdiin qabaa yoo gallallaalan mixiinu ija qabdi jaan insha allahu ta'aalaa akka jaldeessi jee yeroo inni gartee beelaaf cehu namichi bookeen ija buuteen irraa baasi jee ija dura qabannaan ijuma keessaa baasee harkarra kaayee fi abbaa keessa laallata jeeni biraa kutee jan akkasii asiichi dirree walitti himnu dirree walitti hin fannifnu abbaa keessa laallata qaceeltan jannataa jallattan ibiddaa hanga sitti mi biraa kay akka maraataan sheetichaan jeesanii rabbiin hunda keenyaaf qaceelchee warra jannataa nu haa godhu sallu alaa nabiyyikum allahumma salli alaa muhammadin wa alaa ali muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء